Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Today ke nyaka gore re kwešiše gore na botse ma-Annunaki ke bo mang. Ma-Annunaki ke bo mang. O tsebe gore ke o botša ka ma-Annunaki, ko botša ntho ile gore ya mana le spirituality, ntho ile gore ya mana le tlhabologo, ntho ile gore ya mana le bebele ye o e balang ka mehla. That is why ke tshwere topic ye, ne gore kgone o understanda ka spirituality, o understande ka religion, gore na religion e tšwa e le kae botse, and then le go tlhabologo e tšwa e le kae, civilization e tšwa e le kae, thomile kae. Okay, ma-Annunaki ke bo mang? Ma-Annunaki ke bao ba nago le madi a bogoši. They are the royal bloods. Bao ba tšwago legodimong, ba tšwa planet Nibiru, ke planet ba tšwa go yona. Why ba re ba na le madi a bogoši? Ka baka la gore ma-Annunaki go ya ka history ya bona, go bolela gore ke bana ebile ke ditlogolo, ke ke ditlogolo tša the creator of the universe. Ke bana ebile ke ditlogolo tša motho ele gore o tlhodile legodimo le lefase go ya ka history ya bona. Ke dirile video ele gore ebile introduction to the Annunaki, ka le bontšha le family tree ya bona, gomme ke tlo no attach another family tree moki la e bona gape. Ke tla tlo dira another video mo ele gore ke tlo tlhalosa in detail gore o e be le god of what a bereka ka eng le eng, o ke god wa eng, a bereka ka eng le eng, jwalo le jwalo. Okay, the Annunaki ga ba re ke bao ile gore ba nago, ke ba bitša ba re ke bao ba nago le the royal blood. Ke ntho ele gore ke batlogolo le batlogolo ba modimo, tse ke batlogolo great grandchildren go ya kua fase le di-great jwalo le jwalo. Ke di-great grandchildren tša modimo go ya ka history ya bona. Ge ke bolela ka modimo, ke bolela ka the creator of heaven and earth, ke bolela ka the creator of the universe, ke bolela ka the creator of everything, ke bolela ka the divine light, the divine power. Ba re ke rakgolo wa bona, the Annunaki ga ba bolela. Why ba re ke the Annunaki? Ke ba ile gore ba tlile mo lefaseng ba etswa ba le legodimong. Legodimo la bona ke planet ele gore ke bitswa Nibiru planet, goba nako ngwe ba bitša planet X. Ge ba bitša ke the Annunaki ke bana ba Anu le Ki. Then bana ba ka baka la gore ke Anu papa bona, mma bona ke Ki, bana ba re ke the Annunaki, ke ka mokgwa e tlileng ka gona. And then Ki e le go mmago bona, mara go polelo ba bangwe a se mabona, ke gore ke mmago and le fela, ba le bangwe ba le ke di-step children tša gage. Enki le Ninkusaka ke di-step children tša gage, ke di-step children tša Ki, mara o ba tshwere jalo ka bana ba gage. So yena Ki ke o re mmitša gore ke mother earth. Re ntse fela re re mother earth, we kwa ka di-readings re ntse re re molaetša o tšwa go mother earth, ke molaetša gore e tšwa go Ki. Okay, ke boletše gore go na le Apsu ke the divine light, and then a dira mosadi wa gagwe a mmitša gore ke Tiamat, and then Apsu ke ena the creator of the universe, Tiamat ke the creator of the planets, including planet Ki, planet earth, planet e re lego mo go yona lefase la rena. Bana ba bona ya ba Asha le Kisha, bana ba Asha le Kisha ya ba Anu le Ki, kore batho ba le e be le di-brother and sister go ya ka molao wa the Annunaki, go ya ka bogoši ba bona. Go bo le bohlokwa gore motho a nyale ngwana gabo, a nyale kgaetšedi ya gage, gore bogoši bola ba bona bo kgone go ba strong, goba a nyale a cousin, bogoši bola ba bona bo kgone go ba strong. Ra tseba gore se be le setšo sa rena sa boragolo ba rena, mola galeno o tla khumana motho a nyalana le motswala wa gage. So ntho ele a se ino thoma gana mola go boragolo ba rena, ke ntho ele gore e thomile gana mola ka nako tša bo Anu le bo Ki. Okay, so ke tlo go botša rona why ba tlile mo lefaseng, and then okay, not gore why ba tlile mo lefaseng, yeo ke video ya another day. Ke tlo go botša gore na ke eng ilo tšele gore ba di dirile mo lefaseng, ke eng ilo tšele gore ba di diretše batho mo lefaseng, dilo tša bohlokwa. Pele ke o botša tšona, ke nyaka gore o tsebe gore
ka ge ke tlhalositse gore lefase le le bopile ke not the universe, the planets di bopile ke Tiamat akere kudu planet Earth a e fa bophelo akere the Annunaki ba tla mo lefaseng go planet Earth ke bona batho ba mathomo ba fitlha mo lefaseng rena re ba re se gona ka nako tseo and ba phetse mengwaga e mentšhi mo lefaseng mengwaga e mentšhi kudu kore thousands and thousands of years pele ba ka tla ba decide gore ba bope batho ba bope nna le wena ba bope boragolo khukhu ba rena ke ntwa mathomo ke nyaka gore o ikwešiše and ke nyaka gore kwešiše gore the Annunaki a ke ra tsewa re ka motlha batho ba ile gore a ba tse mo planet Earth re ba bitsa gore ke ma-aliens so gore the Annunaki ke the aliens o tsebe gore ke bona one batho ba bona spiritual gift ba kgona go bona lo tša tshwane the aliens through dipono jwalo le jwalo le nako mongwe batho ba uwe ke kgona gore nako nkgwetse ke tswaletše matlho then ke ba bone kore ke na le go ba bona gantši akere so o se ka makala go fela bona batho ba baso wa ipotšiša gore e banna wa ke bone ntho e le alien gante what's going on wa banana gore maybe ke boloi or jwang eng or wa nagana gore maybe ke dilo tša di-demons no so ka history ya rena ye re tlo e balang ka yona ya the Annunaki step by step ke ntse ke tlo le botša ditsa bona go diragetseng ke bone re tlo kgona go understanda gore na ga ba bolela ka Satan goba ba bolela ka di-demons ba bolela ka eng di-demons di tšwa di le kae okay so a re tseneng ditabeng ma-Annunaki ke bomang ke bao ba nago le madi a bogoši bao ba tšwago legodimong ke yona planet Nibiru ya bona because e kua godimo kua go feta Earth go subelela mole e godimo kudu that's why ba re ke legodimong ba be ba le more civilized go feta ka mokgwa wo rena re le go civilized ka gona ka se sebaka gore technology ya bona ka nako ene la mola ba etla mo lefaseng it was very very advanced go feta ka mokgwa ile gore rena technology ya rena gane jalo e ka gona kore ka nako ela le ge le thousands and thousands of years ma technology ya bona e be re feta segole kore e sa re feta segole gore re ba catch up mo ba leng gona gane jalo we need to work harder. So the Annunaki ke bana ba Anu le Ki ke setse ke tlhalositše ba discover le lefase la rena la Ki ba tlile mo ba tlo epa gauta jo dira ba tla mo lefaseng ke ntse ba nyakana le gauta gold and then e ka re ga di-tablets tšela video ya di-tablets e ke tlo le botjang ka yona ke leng busy ka yona ke tlo tlhalosa everything in detail gore na gauta ga ba etla mo lefase ba nyakana le gold ba iša kae gold ke tlo tlhalosa everything. Okay ne ke nyaka go tlhalosetša gape gore ga ba etla mo lefaseng the Annunaki a ke ba le bao ba le the royal blood mara yanong go ba le ba e leng gore le bona ba tša gona mola legodimong but ga bana the royal blood ke ba ile gore Apsu the sweet water the divine light o no ba bopa ka molomo fela ga se a kopantšhe metsi a ge le Tiamat mosadi wa gagwe o no ba bopa ka molomo fela so ba ena le mabitso a go fapana gona ba bangwe bona ba ile gore the Annunaki ba le o tla moki then ka morago le bona ba tla mo lefase ba tliša mo lefase ba ba romela mo lefase ba roma ke Anu ba tlo bereka le bona ba tlela go tlo epa gold yewe ka o ka la gore the Annunaki ke bana ba ka bogošing bona ga ba bereke mmereko wa boima ba botlhale kudu ke bona ba fa di-instructions ke bona management ke bona e leng gore ke di-boss ka nako tšeuwe akere ke dikgoši ke dimmakgoši so go na le batho ba ile gore they are servants ke di-servants tša the Annunaki ba ba bitša gore ke the Igigi ke bona le bona ile gore ba tšwa gana mola planet Nibiru. And then o ka lebelela ge re bolela ka the aliens di a fapana o na le di-species tše dintši tša go fapana tša the aliens ka tla ke dira video ka yona re tseba the reptilians re tseba le ba bangwe gape ke tlo le botša ka bona akere so go ra gore ba tlile ka go fapana ga bona ka mokgwa e le ba fapana ka gona so mara ntho e leng gona gane jwale ke ntho la gore for na re tlo bolela ka the Igigi le the Annunaki. So the Annunaki ba tle go tla mo lefaseng ba ntse ba epa gauta tša bona after mengwaga e mentšintšintši ke ge ba thoma ba bopa batho gore na ba bopetseng batho le yona ke tlo bolela ka ena re tlo bolela ka ge re tšwela pele ka di-tablets tšela so make sure video yela di-tablets e seke ya go feta o e bale I mean sorry o itheeletše gore o kgone go tseba step by step gore na what actually happened. Ba tlile le dipeo tša dienywa tšeo di tšwago planeteng ya bona ya Nibiru so ge ba fitlha mo planet Earth
well metlhare e be e le gona, dienywa di be di le gona, mare ba re not that much akere. So ba le ba e tla mo ke ba tla le dienywa tše di tswago mo legodimong planeteng ya bona ya Nibiru, ba tla le tsona mo lefaseng gomme ba thoma ba di jwala. So ra re dienywa tše dintši tše re nang le tsona moki le tša tshwana mafela, di-rice ding dipeo tša di-rice le tše dingwe gape ke le tše le gore di tswa planet Nibiru di be di se gona mo lefaseng. Ba tlile le dinku go tswa planeteng ya bona ya Nibiru, le dinku di be di se gona mo lefaseng. Go na phoofolo tše le gore mo lefaseng di be di le gona, go ba le phoofolo tše le gore di be di se gona. Phoofolo ya go tshwana le nku ba re be se gona total. Nku ke phoofolo e re e tswa le planet Nibiru, ke no se tsebe ka pudu rena yona le yona e tswa kua or jang, but ntho ba boletseng kana ke ntho ya tshwana le nku. And then ntho ya tshwana le noga ba re ntše mathomo ba e bona ba fitlha mo lefaseng, noga ne e se gona le godimong kua planet Nibiru. Phoofolo ba re ke noga ga e gona total, it was for the first time ba e bona mo lefaseng. And then ye nngwe ya diphoofolo tše le gore ga ke sure ka tsona gore na di be di le gona ke ntho ya tshwana le tau, ga ke sure na yona e be e le gona ka nako tše ba e tla mo lefaseng na. But what I know ke gore tau ke phoofolo e le gore e tswa le planet Nibiru, ka re tau ke phoofolo ya bogoši. That is why bona batho le bana le badimo ba mandao ba representa ke tau e lion, mo le mo ditorong ba na le go bona tau kgafetša. That is why batho ba nao le gift ya mandao ba phela ba lora pula e tswa le legodimong, ya bontšha gore ke badimo ba e le gore ba tswa ka bogošing kae kua legodimong. Ba rutile batho go ngwala, ke ntho ngwe ya botlhokwa kudu e le gore ba e dirile, kore ba tle go bopa batho ba thoma ba ruta batho go bolela, kore ba ba ruta language ya bona, ba ba ruta go ngwala, ba ba ruta go bala, ba ba ruta astronomy. Astronomy ke thuto ya dinaledi, dingwedi le leratadima goba nkare le di-solar systems, ke le tšeo ba ba rutileng tšona. Ba rutile batho go dira dikepe, ba rutile batho go dira di-carriage ke la tsare ka nako tsela tša kgale bo sena dikoloi akere, so gore ba kgone move from one area to another. Pele ba sepela ka maoto, mare mafeletšo ba thoma go dia di-carriage nka no ke sort of kadikananyana, so ke tše dingwe tša dilo tše le gore ba ba rutile tšona. And phoofolo tša tshwana le dipere le tšona o ka re di be di se gona ka nako tšela. Ke nana dipere e ka ba phoofolo tše le gore le tšona di ka ba di tswa gana mola legodimo. Le phoofolo ya tshwana le tonki e ka ba phoofolo e le gore e tswa le legodimong, because ka nako tšela ba le mo lefaseng ba ba sepela ka maoto nako e ntši, go tse ba move from one place to another akere, kore nako tše bantši ba subelela ba phatlalala le lefase akere. Ka nako ntši the Annunaki ne ba šomiša di-spaceships tša bona, ba šomiša di-spaceships, mare batho fela go tse le gore ba sepela ka maoto, ba move from one place to another. Ka bantši ba dira ba ya ba settler to other areas, other places. Ga ba fitlha lefelo le le itseng ba le thie lebitso, gantši ba tla le thielela ka leader ya bona e le go modimo wa bona goba modingwana wa bona akere, jwalo le jwalo. O gopole gore ke the Annunaki ba tla mokhe ba le 3 ba rometše ke papa wa bona e le go Anu go tla mo lefaseng go tla go tlo epa gauta. Ka ba e tla fela ba buša ba romela le the Igigi ba tla ba tlo dira the hard work, labor work, ba tla ba bereka. And then so go ra gore mo lefaseng go bona le nkane di-gods, because Anu ba mo refera as a god, so go na le di-gods tše pedi e le go Enki le Enlil, ke badimo. Go a buša go ba le a goddess o e le gore ke sesi ya bona goba half sister bona e le go Ninhursag, ke yena goddess. Okay, and then batho ba ga ba le so le bona ba tla le bana ba bona ba ena le bana ba ile gore already ba tlogetse kwa legodimong, le bona ba tla ora bana ba leke le bona ba wela under the gods akere. So papa wa bona ba dirang ba ba fa ba ba abela naga, gore naga ge le so Egypt e be na le monga yona. Re tseba gore Egypt ke ya god mamang, and then go ba lord mamang, and then Sumeria ke ya lord mamang, Canaan ke ya lord mamang, jwalo le jwalo. Ke ka mokgwa e le gore di be di sepela ka gona. Okay, ba ile ba ruta batho go dira dikepe, ba ba ruta go dira di-carriage. The Annunaki ke bona ba agileng di-pyramid. Le bona pyramid re ke telele jwang, le bona masuku a le re ke makotokoto jwang, a batla kuka ke boma masuku a na le tsebang gore pyramid he di so di agile ke the Annunaki, ba ena le the Igigi.
ba rutile batho go aga dintlo ka re mola ga ba seno bopa batho e be le ntse la gore batho then ba dula ka ra di-caves. That's why le bona ke le ka pleke tse le gore go na le dithaba too much like now tse tsa bo Syria bo Israel bo America go ka lebelela dithaba tsa bona most di na le di-cage ya bontšha gore go na batho ba ne ba bego ba dula ka kwara di-cage tsela. So mafeleletsong the Annunaki ba ile ba ruta batho drang go aga dintlo, ba ba ruta go aga di-cities ditoropo, ba ba ruta go lema, ba ba ruta go rua maruo o tshwana ka ba etla le dipudi tsela dinku tsela kwa legodimong akere. And then ba ba ruta gore go di tlhokomela, go diša gore di multiply jalo le jalo. Ba ba ruta gape le go dira di-irrigation systems, ba rutile batho go rapela, ba ba ruta gape le ka spirituality le ka modimo. So today re tseba batho modimo so ke ka baka la the Annunaki. That's why today re tseba modimo ke ka lebaka la bona. Ba tlhomile melao, laws and rules mo lefaseng yo batho ga mmogo le bona ba bego ba e latela. Kua planet Nibiru, Nibiru ke planet e leng gore go bo go ena le like kgoši le mmakgoši o ile o rula the whole of Nibiru. Kgoši ya gona ke ena Anu ke papago Enlil le Enki. Anu o ne re mmitša ke modimo, e seng the divine light. The divine light ga mola Nibiru yena o no ba the universe goba legodimong le le itseng akere. So kua planet Nibiru go dula Anu akere ke ena modimo go dula Anu. And then batho ba the Annunaki because ke the royal blood ga ba hwe and ebile ga ba tsofale ba phela nako e telele. Ba ile gore ba le go tsofala ke ba ile gore ba ile batla mo lefaseng mara ba tsofetse setse e gale go tšere mengwaga e mentšhi gore ba feletse ba bontšha bogolo. Ba tlhomile melao, di-rules le di-regulations. Kua planet Nibiru go na le melao, so go na melao e le gore everyone wa e latela. Go ba le di-councils mo e leng gore go tšele gore ke ba tseta ba kgoši akere kgoši ke Anu ke modimo wa kua planet Nibiru. So go ba le melao e le gore batho ba e latela, a ba le council ya gage batho ba e le gore kore ba jwale ka baeletši batho ba go beya melao, batho ba go atlhola melato jwale le jwalo. So ntho mo lefatshe le bona ba ile ba e dira. So the Annunaki ke bona la bona today ke re na le bokgoši mamang, kgoši mamang, makgoši jwale the king, the queens jwale le jwalo re na le magoši. Yona ntho ya magoši ke ntho e le gore e tlišitše ke mang ke the Annunaki kore se ba bego ba se dira planeteng ya bona ya Nibiru le mo lefaseng ba rile ba seno bopa batho le sona ba se dira akere ba se dira go appointiwa dikgoši dimmagoši jwalo le jwalo. Ba rutile ditšhaba tša bona go aga dikolo, go ruta bana gore go be le tlhabologo mo lefaseng. Ba ngwala melao ya bona le dithuto tše dingwe mo matlapeng ao a bego a bitšwa gore ke di-tablets. That is why today batho ba kgone go kry-a tsona those tablets e be le leswika le a mangwe a ba dirile ka letsopa, a bangwe ba dirile ka di-crystal stones tša tshwana le bo lapis lazuli jwalo le jwalo. Ke di-tablets ke dilo tše le gore ga bangwe le godimo ga tsona ntowe kore a gona ntho e tla go iphumola, a gona ntho e tla go iphumola. Le ka e ka pharoga tšwa phati tše pedi mongwe a lola o ka se tloge o tlo kgona go botse ba gore phati ela ke ya o joina moke. And ba re ge ba dingwalela mokgonnowe tše dintšhi go na nako e le gore dile tša fitlhwa mo di fitlhwang ka re ga di-cave tšeowe. So that is why today the archaeologists ba kgone go kry-a those tablets and then ba kgona go translator goba go bala ona mongwe a lola ba ngwala dibuka ba tlhalosa rena go diragetšego. Ke bona le ntho e botse kudu ntho ba e dirileng because ka mokana rena re be re theeletša bebele. Okay, bebele e bolela dinnete but ke nka nore ke di-half dinnete le di-half mo e le gore nka se ra se dinnete mare kore go na le mo e le gore ba changetse dilo kore ba no itliša gannyanenyana ka mola thoko tsela ya napa ya sebe straight gore se ke ra understanda botsebotse rona botsebotse re tswa re le kae modimo ke mang.
So these tablets di a re tlhalosetsa in full, o tlo kgona kuša gore okay ga ba bolela ka legodimo ba bolela ka eng, ga bolela ka modimo ba bolela ka mang. So le wena go rapela wa tswana o rapela mang, le go e bala bebele ela mara o e bala with understanding, wa tseba gore na ga botsebotse go diragetšego. Ba rutile batho go alafa malwetse, a ke ba le ba e tla mo lefatshe ba e tla le di-herbs tša bona, and then ba tla ba di jala, and then go ba le kore dimela tše le gore di a mela mo lefaseng tše le gore today re di šomiša as dipheko goba nkare ditlhare goba di-herbs tše le gore le kgone re kgona go alafa malwetse ka tšona, di tswa di le planet Nibiru lo tšeoe. Ba rutile batho magic, ge re bona batho ba kgona go dira di-magic so ke mathethe a bona, ba tseba kudu ka dilo tše di so, ba tseba kudu ka dispele jalo le jalo akere. And ba rutile batho dilo tše dingwe gape. Ba ile ba tlhoma the Annunaki, ba ile ba tlhoma a station mo ngweding gore ge ba ya planet Nibiru ba fitlhe kua ngweding ba khutšenyana ba mohlomongwe go kgotse le gore ba bea di-gold tša bona kua. From there they gigi ba ile gore ba mola ngweding, and then ba tšea those gold ba di tšea ba diša planet Nibiru jalo le jalo. Ba tlhomile other stations tša bona go planet Mars. Go ka gopola go na nako e le gore kana ba bitša di-astronomy tša rena tša mo lefase le la rena NASA sa le ba re ba ya planet Mars, ba tla ba bolela ba re ge bane ba ile ka nnete ba tla ba bolela ba re planet Mars e bontšha e na le bophelo goba sa le a ba le bophelo, because ba fitlha kua ba kgwetše dilo tše tša go bontšha gore mo go na le batho le re sa le ba dula, ke tšona station sela sa the Annunaki. Ga ba fitlha kwa ngweding le gona NASA go na le di-pictures tše le sa le tša tšwelela le ge le gore ba ile ba leka go di khutiša, mara pictures tšeo e be le nnete. Go na le picture ngwe e le gore ba e tšere e bentšitše sefatlhego sa motho, kore ka re wa bontšha gore mo go epilwe molete go a epelwa motho ka mogare, motho a bolokiwa, ba re ga ba seno mmoloka ba ntšha kore sefatlhego ba se ntšhetša ka montle. So go fitlhile kua o tlo bona sefatlhego sela se omile, o bona matlho, o bona everything. So ntho ela ba ile ba le go ikhutiša nurse, because maybe ne ba sa kgone kušana e jwa le kae goba ne ba tseba ba tšhabile too many questions, because o na le tše le gore di a fitlhiwa, di fitlha ke memušo ya rena gore ba kgone gona gore control. So ke nnete sefatlhego sela se gona kua planet kua ngweding at the moon se gona. Ke tlo go tlhalosetša ka sefatlhego seo gore na ke sa mang, setopo seo se le go moo se bolokile go mouwe ke setopo sa mang. Ke tlo tlhalosetša sona ntse re tsamaya ka di-tablets tša rena. Ke setopo se le gore ke sa o mongwe wa nkane gore the Annunaki goba the igigi, and ebile motho owe o bolokile ke bona the Annunaki gana mowe, mara ke tlo go tlhalosetša ka na re ntse re sepela le tablets tša rena. Ba rutile batho art, literature, architect le go ba creative. Ba rutile batho ka tša bobotse, go itlhokomela le tša tshwana le di-makeup. Today ge re tloela ka makeup so le di-lipstick re rutile ke the Annunaki. Today ge re le basadi re tseba ke kgabiša so, re rutile ke bona gore mosadi o santse ke kgabiše, mosadi o santse a be botse, a be clean, a kgatlhiše. Today re kgona go dira di-makeup, re rutile ke bona. Ge re kgona go roka, re rutile ke bona. Ke bona ba rutileng bo kuku ba rena le boragolo kuku go dira tšona di-makeup tšela. Ba rutile batho go roka diaparo, go opela, the Annunaki ba rata go opela. Ba rutile batho dikoša tša bona tše ba di opelang kua legodimo kua planet ya bona ya Nibiru. Dikoša tše ba di opelang ge ba tumiša mang, ge ba tumiša modimo wa bona goba modimo wa botlha e le go Abzu, the creator of the universe, the divine light. So dikoša tše re di epelang tše tša dikereke tše re di epelang ke dikoša tše le gore di tšwa kua go planet Nibiru. Re rutile ke bona the Annunaki. Batho bana le re re ba bona ka mo TV goba mo di-social media mo di-newspaper o ka ba re ntše re the aliens aga re rutile ke bona. Ba rutile batho go bina, go ba creative, go dira go bopa dilo ka di-clay like dipotwana tša di-clay, dipolompoto tša di-clay goba di-statue ka di-clay, ke tše dingwe tša letšo le re rutile ke bona. Go dira di-sculptures re rutile ke bona.
ba rutile batho mathematics, ntwa botlhokwa maths re rutile ke the Annunaki. Ba rutile le molao le go bala nako ka letšatši. Mola kgale before go ba le di-watch, nako e be ba dua ka letšatši. Ba ba tseba bokoko le borakgolo gore okay, ge letšatši le ntšha nko, go raya gore ke 5 ya vroeg. Ge le ema mo godimo moki, go raya gore ke 12 midday, jwalo le jwalo. Ka mokgwa le gore ba ba tseba nako and ba ba tseba le dikgwedi gore okay, ge go le so nako tse le gore like full moon, ba tseba gore na dilo di sepela ka sebopego mang, di-half moon, di-quarter moon, jwalo le jwalo. Ba tseba nto ngwe le ngwe, everything ba ba rutile ke bona the Annunaki. So mo ke be ke nyaka gore o tsebe gore na batho ba ke ba tla ka mo lefatshe la rona ke eng dilo tse di botse tse e le gore ba di dirile, ke eng dilo tse e le gore ba rutile tsona. Go bona dinaga tsela tša bo Israel, tsona di-buildings tsela tše dingwe tsela tša bona, tše dingwe di ka no ba setse di wela ntse mara tše dingwe di sa eme di sa tile. Go bona di-pyramid di eme di le jalo ke bona. So ka ra tablet ya rena re tlo bala story sela sa di-tablet, re tlo kwa rona ka mola gare ga tsona di-pyramid ke eng, wa e ba agile dilo tša tshwana le di-tablets. And then yona ntho e tlo re thuša gore tsebe botse gore na ge Bibele e bolela ka the Lord e refera to mang, ge e bolela ka God e refera to mang, and then ge e bolela ka Yahweh e refera to mang, jwalo le jwalo. Ke dilo di tlo re thuša kudu gore kgone go tseba ka setšo sa rena. Ba rutile batho meditation, ba rutile batho yoga, ba rutile batho dilo tše dintšhi kudu gampe tše dintšhi go manifesta dilo tše di botse ka ra bophelo. So ke tlo nyaka re tlo dira le di-teachings tša Jesus tše e le gore ke tlo di share le lena, tše e le gore di bolela kudu ka manifestation, meditation, jwalo le jwalo. Ke tše ngwe tša dilo tše e le gore go di dira ka ra bophelo o tlo kgwetše le gore moya wa gago spiritual o ba gabotse mo moyeng, ga o be le o kwata, ga o be le o tlalelana o tshwara ke di-stress jwalo le jwalo. O bona selo se diragetse selo se e le gore se o kwatišitše wa tsa gore o ka dira eng, then ntho e la gore e tloge mo moyeng wa gago. And then go nyaka tšhelete, o nyaka ntho e botse ka raphelo, o nyaka ntho e itseng, wa tsa gorena ntho o tshwanetse o kgopele the universe jwang gore the universe e goke e go feleletse owe, o tshwanetse o manifeste ntwa mohuto owe jwang gore e tle ka raphelo ba gago. So le tlo tseba a lot ka Christianity because Bibele e lawa ka mokgwa e le goreng wa dule ka gona, go na le something tse e le gore tsone ke dilo tša nnete tše diragetseng, but some ke dilo tše e le gore ba rile ba dingwala ba change mabitso, ba se ngwale mabitso a nnete, and then tše dingwe ba di tlogela le tše ntša botlhokwa tše le di santse di thuše batho. So nna ke tlo share le lena dilo tša mohuto ka mokana ga tsona akere. And then le Jesus re kgone go bonana Jesus o tswa le kae, o lebile kae, gore kgone go tseba gore ga re mo rapela re santse re mo rapele jwang. Ntho e tlo re tiša mo moyeng spiritually ka re ba bantšhi re na le go nyama spiritually, rena kore when coming to dilo tša modimo dilo tša Jesus o kgwetše re nyama ba bantšhi bile ntho tla kwa motho a re Jesus ha senke a ba gona o creatile ke the Romans. Santefa Jesus o ile gona o phetše a se create ke the Romans, e be le motho wa nnete. Mary mmago Jesus o ba le gona e be le motho wa nnete, magema a ba le gona e be le batho ba nnete mo lefaseng. Mangelo a gona ge re refera to the angels, refera to nka se re the Annunaki because angels ba wela ka legorong le lengwe, ga se bana ba modimo mare ba creatile ke modimo, le bona ba na le di-responsibility tša bona tše di itseng mo lefaseng, mo di-planeteng tša rena, le mo godimo ga maphelo a the Annunaki goba the Igigi goba ba bangwe ba di-aliens, le mo maphelong a rena batho ge re le mo lefaseng today. Ke a leboga, a re kopaneng gape mo nako e sa fetšego pelo.